Kohaman kaparabayid hav Jisu Christ. Haga gospel minda ngaleos ngo. Inda uji sulami naka synagogue. Uji sulalit shah jong u Simon bat u Andreas. Bat uji sulapin coin yaka kiaw kurim jong u Simon namar kalat tiap pang kisho. Bat inda kila yatu ya Jisu bat kapang uji sulalit bat uji sulabat yaka dakakti bat ulapin yang yaka bat ujisu ulapin kau yaka shisendon about ujisu lakta yaka kiau kurim junga Petrus u Simon u kalayo jing kau jing kia minda enda kalayo jing kau jing kia kalayo gospel ngalayo ngom bat shisendon kalas dang ban penkre jing pam nakabenda jungki jing bam nakabenda jungki komun kepada bayin hau Jisu Christ enda kiau kurim junga Petrus u Simon kalayo jing kor jing kia kalas dang ban shakri ya utrai kalas dang ban shakri ya ujisum haka jukur kam kaun ga param enda mangi ibei pe ibei ngiyo pediang ge jingker ku na utrai enda ngi ibei pe ngelayo ge jing kor jing kia na ujisum ngi baro ngi deban shakri ya ujisum ngi deban shakri ya ublei ngi deban shakri ya utrai ublei jungi kumba kam kiau kurim junga Petrus kalas dang ban shakri ya ujisu barki senran jungu kumnong ilaban long ki shakri jungu trai habangi yalap yaka tenu blay habangi yalap yaka gospel gilong ki shakri jungu trai habangi idia baro ki bring gedang shakri ya utrai habangi map ya baro ki bring gedang shakri ya utrai gidangang ngida habangi yarap yaki baduk ngidang shakri ya utrai habangi shonglang bar kito ke baladdu jingermen bar habangi ai mensim yaki gidang shakri ya utrai habangi yarab yaki ksuid gidang shakri ya utrai habangi duai nakabenta ke nong pop gidang shakri ya utrai akaju kurukum kumba habangi yo pediang yaki jingkerku jeng utrai ngi stang ngi baro ngi deban stang ban shakri ya utrai ngi deban klet ya ublei bun sina ke jingem je komen go para endangi leyo jing kor jing kia na utrai endangi leyo pediang ke jingger ku na utrai bun sin ngimju don katoga men sim ban wan pai sha ublei bat ban shakre ya utrai hendre ngilai pai no halaki inga semjungi barngi klet ya ublei ngi klet ya katoga jingger ku bangala pediang barngi wan pai biang sha utrai tang endangi don ke jinge tang endangi yo jing pang jing sitom ngi wan pai biang hakmar utrai barngi pan jingerap na ublei kato kamde guru kom gede ban le andang leo jing kor jing kia gede ban long ki shakri jung utrai gede ban shakri ya utrai kumba ka kiau kurim jung u Petrus u Simon kala le kala shakri ya utrai but enda uji sulapin kor dia kam ngele uskuna ka gospel enda permit tang susep kasngi kibru kela wandra ya ki bapang ki bashitom hakmadu ji kibru ki bapang ksuid kibri ke lawandra ya ki baro hakmat du Jisu baro ke traishnong ke layalum hakmat kata kiing baro ke traishnong ke lawan hakmat kain jong u Simon bat u Andreas bat ke lawandra ya ke bapang ke basitom ke lawandra ki to kibriu ki bapang soil ke lawandra ya ke baro hakmat du Jisu bat ngeleusuna ke gospel u Jisu ula pin coit ya bon ke bapang bat Jisu ula pin coit bat u Jisu ula pin coit ya ki to ke bara la strong soil Bot ngeleus ngorum nake gospel shym la shah ba ki ksuid ki kren endo Jisu la dumok yaki mensim bomman ban bino na kibriu Jisu klem shah yaki ban kren ula dumok ula Jisu klem shah yaki bomman ban kren bale namar kila tip udai uwe ki kabamod ki mensim bomman ki ksuid kila tip Jisu udai mano minin haka gospel ngal yos ngo haba Jisu domok ya ube brio bapang o ksuid ulo kron komno o mensim moment ulo komno ngatip medai ube melong ubakoi jong ublei minin haka gospel ngal yos ngo o mensim moment ksuid ula pla ula ong hakmat baro kibri hapa synagogue ksuid ula ong ngatip medai ube melong ubakoi jong ublei melong ukon jong ublei wala plah kamar kibriu barngile usko minenro Jisu wala domok yau wala ong yau ban ngabjar wal minta gas ngero ha gospel ngeyos ngo enda shuwa Jisu la pin koit ya kibriu ki bapang soit Jisu klem sha ya ki ban kran namar kila tip
ba u Jisu udai mana u Jisu udai ukunu blei u Jisu udai u Mesiïa kibri baro kedang ap nak benda ke jingwan jung Mesiïa kibri baro kedang ap nak benda u Mesiïa nak benda ukunu blei kedang ap ba unong penim jungi un saman barun penim yangi un sapelai dengan ka bor jung baman kibri baro kedang ap Henry, walada u Jisu lawan hapdeng junguru kibri kelampat ngotu ba unai udai u Mesiïa. Ba kedang ap nak benda u Jisu, nak benda unai u beriu, kibri kelam ngotu kibri kelampat tip. Henry, ki ksuid, ki mensim baman kela tip ba u Jisu udai u kono blame. Balei u Jisu kelam shah yaki baman ban kran pla, ban kelam pla ba u Jisu udai u Mesiïa. Namar u Jisu kwa ba kibri baro kin ngait ha u Jisu lane u Jisu kwa ba kibri baro kin pediang ya ukum u Mesiïa namar ki ksuid ki lapla namar lami na kashindur jong ki boman ba unai udai u Mesiïa u Jisu klam kwa ba kibri ki bait ba baro ki pediang ya u Jisu kum nong penim jong ke pertai kum u Mesiïa namar ki ksuid ki lapla ba u Jisu udai u Mesiïa u Jisu udai u kono blei u ba koid jong blei u Jisu kuwa bangi barong i pediang ya u bangi barong ngait ha langba kam jingyo mar jungi ngi barong ngi deban yo mar ya utrai ha ka jingim jungi ibai bar ngi deban ngait ha u Jisu ba u Jisu dei ukun ublei ba u Jisu dei u Mesiïa Beda kata gadau u Jisu klem shah ya ki boman ki ksuid ban kran ban pla ba u Jisu udei u Mesiïa ba Jisu udai u kono blei namar u Jisu kwa ba kibriu kideban iyo mad cisha ya u Jisu bat kideban ngait ba u Jisu udai u Mesiïa u kono blei bat ngeleus ngorom dalaki dang step perngap u Jisu lami na ke injong u Simon bat ulalait hakarik jaka kinja banduai haba u Jisu ula duai kibriu kilaban biang bat o Simon ula ong baro ki iya bad yame kibri baro kidang iya bad yame namar ki ko ban yo pediang shushu ke jing ko jing kya lese ki ko ban yo yoi shushu ke kambala bakrau bad kibri baro kidang wad yame henry hato Jisu lelet pai biang haki ban le kambala bakrau u Jisu kumnom ngadei ban leit sha kawai pat kishnong ba markap ngadei ban yalab hakiru namar ngalawan nakabenda khane Habad Jisu ula yait beteng but kumda ula leit keleng ka Galilea uda yalab haki synagogue but ula beno ya ksuid u Jisu ula yait shakamat haka gospel jongo Yohanes kalnaga bahindriyo kadkot arpausau gospel jongo Yohanes kalnaga bahindriyo kadkot arpausau ru ngiyos ngo kibri kila wad ya u Jisu enda u Jisu la besai ke san hajar ngot kibriu da santilik po bad artlik dokha enda kila bam Next day kabege sngi kibri kilawan bar kilawan ya uji sungi usngo gospel jung Yohanes kalna bhandri kadkot arpau saung ye pule haba uta upait ba ula iyoi ba u Jisu shym don hangda lemne ki sanran junguru kila kiu hakling bar kilalet sha Kapernaum ban wad ya u kibri kilalet ban wad ya u but enda kila wad ya u Jisu ula sngotu Balei kila wad u Jisu la karan kumno Jisu long kumno yaki ngatip balei pi wad yang amenda omdei namar pi pediang yang kum ukun jung blei omdei namar pelas ngotu ba ngadei unong penim jompi balei pi wad yang amenda namar pela bam ya kupo menin pela kadang menin bindaro pidang wad u Jisu la ngotu Jisu la tip yakam jing tumo jong ki brio bar Jisu la iya shakmat uji sula yan shakmat bar minta ka skiro ka gospel ngiyos ngom kibri baro kilaban ban wad ya uji subale namar minin haka ing jong u Simon but u Andreas uji sula le bon tele ki kampala ula pin koit ya bon gi bapang badu la dumok badu la be ya ki ksuid bar minta ka skiro ki koban ioi le se ki koban ioi kiro ka to curiosity ban ioi biang mo minta ka ski un sale ayu hato un sale biang hato un so pin koit biang minta ka skiro hato un sa be ksuid biang minta ka skiro tebon kibri kilawan bad wad ya badu Jisu ulas ngothu ya ka jing thumu jong kibriu badu Jisu la ong ngade ban leit hakabe ka snongur ban yalap badu Jisu ula yai bait ban yalap bad u Jisu ula be uksuid ula rum haka synagogue badula hikai ula yalap ya ka gospel bad ula dumog tane u Jisu ula beno iksuid komod kai ka ba kordor kadai omdei ba u Jisu kon pin koit ya baro kibriu ulawan nakabenda ayu ulawan ban yalap ika gospel
Kai ka ba koridor kadai ublay wala pa ya uji suban yalap ya ka kten ublay ban yalap ya ka gospel. Ublay wala pa ya uji sum ukun ublay wala wan hakana ki perthai ban penim ya kibri bad ban be ksuid ban pelade kibri baro naka bor jung baman. Te kai ka ba koridor uji sula smotu uji sula tubha wala ban yalap ya ka gospel wala ban yalap ban be ksuid. Haba umensi maman wala meno naka med jung kibri kin siyo pediang jing kor jing kia. Kaya ke ba koror kade omdei bang Jisu kibri bora kide ban yo pediang jing kor jing kia kabadingkong kade yalap ya ka gospel but be ksuid and mensi maman ula beno kibri kidio jing kor jing kia med bar mensi te Jisu la iya shakamad ban le yak daka balei yak mission jungo komun ka para bayit how Jisu Christ lagbaga gospel minta kasni Jisu udang hika yangi bun kiye Kebanikong Jisu udang hikai Jisu udang ong yang ibai kumba ka kiau kurim jung Petrus enda kalayo jing kor jing kia kalas tang ban syakri ya Jisu bar kisendran haka jukurukom mangi ibai ide ban le kumba kala syakri ya utrai enda kalayo pedeng to jing kerku ka jing kor jing kia mangiru ide ban syakri ya Jisu haka jingim jungi imde ban klet ya ublay bar kumjurum Jisu udang ong yang ibai ba ibarong ideban pediang ya Jisu kum Mesiïa kum unong penim jongi ibai omde namar kibe baru ki pla omde namar ngiyoya ki khambala bakrau kibe ki jakha na omde namar ngiyos ngoi ki khambala bakrau kibe ki jakhaendre ibarong ideban iyomad ya Jisu hak jingem jongi ban ideban pediang ya kum Mesiïa kum unong penim jongi ibai hagane ge mas bakoir kum ka parang tongin kerpad ya Jisu ban yarap yang ibai bang ibarong ngin long ki syakri jong Jisu ngin syakri ya endang leo pediang jing kor jing kia ngin syakri ya Jisu bar tong kerpal ya Jisu ro ban yarap yang ibai bang ibaro ngin pediang ya ngin trasitom kang bang ibaro ngin yomat shisha ya Jisu ke jingir jong boleh ke jingir jong Jisu ke jingim jongi kang bang ibaro ngin pediang ya kum unong penim jongi kum Mesiïa kum ukun jong boleh kang bang ibaro ngin pediang jing ko jong utrai halor jongi ibai Tunggu dua anak benda kene barok panggil minda ya kene mas bakoi. Ini ro ya Jisu Christ. Amen.